into okuthiwa amabutho depend ukuthi akhandi umuntu onjani. Yabona kufana nokuthi masizokhanda umuthi welumbu awukhandi angugayi one day la ngogayi la kuthiwa usu right intambama. Umuthi welumbu ugaywa abantu abawu7 kuya phezulu. Siugaye masizogaya mase sesihamba ntambama asivalelisana. Ngihamba ngathi ngiansifone ngithi ngihamba ngathi angithi ilumba lilapheki kalula. Yeah. Ya lilapheki kalula. Masele ngibambile uthola ukuthi angikwazi ukutshela awu yes lalela nala emabuthweni masugaya sometimes siqede ayagaya amabutho. That is why kuthiwa kunalento okuthiwa ngelanguage yeSotho kuthiwa idiploma injani inde nombolo inde ayiqedwe igebengu sisho njalo ayiqedwe inombolo masiguqa phansi siyayiqobola manje ayipheli inombolo inde nokujula komuthi ude umuthi yakwazi ukuthi unginike manje ngiu extend mina kama sengitshela yazi umuthi wakho lo sengikwazi ukuthi ulanda into manje alela sifike sithatha umuthi lapha lo wade ngikutshela wona onabo uvuka namathambo uneinjula zakhona zasolwandle kunento umuthi isilwane sisolwandle fish abathi inja yasolwandle inja yolwandle ukhona lo fish lo othi mawuthatha omunye ume nje ngo5 rand kanje umuthathe la ya ngesilungu angazi nithini mawuthathe la ningaphansi la bese sifuna lento lo fish lo omkhulu akuwona fish lento efisikwe umkhoma yes usike uhlanganise nale makhuba aluhlanganisa bese masihlangene lento isuke ibizwa ngokuthi yibutho sekuyibutho lo awusaboni ukuthi kuhlanganise miningi lemithi bese uyithatha nje into encane bese uyithatha lento yethuneni mawufika ethuneni ebesithatha inyama yengulube ubeke phezulu kwethuna kanje inyama yengulube ubeke lapha phezulu kwethuna ngithi yes but le thuna lifuna libe umuntu ongakapheli u3 months encwatshiwe iselisha yeah ubona lapho mfowethu ngisengifundisa ukuganga suke sesikhanda isigubhu ke lezi zabo 6.5 million sigangile leso sigubhu ngoba usuku usebenza ngomuntu wakini but manje usebenza wedwa abanye uyabavala ke lapha angithi ke mawubeka lenyama yengulube lapha uyeke 3 days mawuyibeka lenyama kuneyintuthwane ezizosuka kulwa umuntu phansi zize kule yanyama phezulu igcotshisa umuthi bese zibuye lezi intuthwane zibuye maybe uyifake phakathi kwepani udengezi la siyabuya zigcwala mawuqhamuka uyithole zigcwele bese uyayithatha nje bese lezi intuthwane bese uyithatha uyishisa mawuyishisa ziba insizi angithi usigaya sekuyinsizi le bese uhlanganisa nomuthi uyigaya le anti yodwa lo muntu phansi thema ibuya bezibuya nenyama yakho encane ngithi bo sekuyisipoki ke lesathi usisho sekuyisipoki ke leso lesipoke sesila sekumuthi owu7/1 mangithi u7/1 you can use that ukuthi beyisikhafulo ngakushaya futhi ngayo ngayithuma lento ukuthi ayiyenza ukuthi ngayithuma lento engithi ayiyenza lalela ke masuyivusa kusuyisebenzisa ususakhile isigubhu ke manje ususebenzisana lezi ntuthwane wasebenza amakhuba lonke into nemi leso sigubhu sidluju yabona leso sigubhu la ngamalishisa nje usithatha usibeke lapha ebese usibuka kanje uzosibona sizobila sithi sijuluke masifuna imali ubona ngaso sijulukile madoda usiqamba igama mawufuna ukuthi somnyama yesabo usibongela ukuthi somnyama yesabeka yasibo usibize ngamagama ayibona le ndoda uzoyibona ijuluka uyibuka ukuthi asebenza manje le ndoda asebenza manje lapho somnyama ngathi lapho somnyama ebese asiyazi ukuthi le ndoda yayilapha yayisiqhwaga kumnandi masithola isiqhwaga yayisiqhwaga noma yenjani makuthi indoda enithatha indoda enazi ukuthi yayudla ugoloko iphelezele ngogoloko ebesithatha ugoloko uphuzu usikhaphula ayishe somnyama ngisiphuzile manje sithe uthi ngifuna imali mawufuna siyolwa isiqhwaga isempi le ndoda oyintshontshe lapha umuntu owakwazi ukuthi wakuziqhwaga uphuma silwa ayingasabi futhi isempi ke leso mase usuka lapho ke bese uthatha lesigubhu lesi ukuze sisebenze kumele uthathe u5 rand ebese uthatha nendwangu emhlophe ebese uthatha nabo ke labo vuka abanye abancane bese uthatha bathi umalibe uzithathe lezi zinto uyethuneni ufika uthi ke lalela ke zibani ingabe uyamazi ngegama lakhe Ndoni ngizokulanda namhlanje
from namhlanje uyosebenzela mina. Oh yeah. Umbuzo wami bese uyalana uthi isethwalo yini leso noma akusona isethwalo ngifuna ukuzwa kuwena. Isethwalo leso noma akusona isethwalo? Akusona. Mina kodwa ngithi isethwalo. So 12. Isethwalo lesi yonke into ewumuthi ongena emzimbeni womuntu isethwalo. Oh yeah. Oh yeah. Angithi ke manje lento ifuna ngelinye ilanga sike sinabe kakhulu bese ngikuchazela isethwalo lesi segazi. Okay. Esegazi.